ماشي احطها كده. لا مش احطها كده. حركها عادي. اول مره بلاش اكشن. ابدا ماشي. اوعى تجاهل الدريس كود في اي مره. اوعى افتكر كل الاخفاقات اللي عديتها فيها في حياتي. ماشي استني بستعيد الحاله، اصبري. حد يجيب لي مكياج. والله ما عارف فين. شكلي حلو. بشر. هو انتوا مش عارفين الصيغه انا اقولها ازاي؟ ما هضحك. لا بتحكي. انا مقتنعه والله بس ازاي يعني مش هدخل مع ماما كده هتعرف. هدخل. يلا. طب لسه اقول ايه القرف ده؟ حطت السكريبت. طب قولها بطريقتك كده تاني. حكي ليه؟ اكتر ما تحب. احنا ازاي يعني مش هنتسكن؟ بنسافر عشان كولتون حماده هلال اشرب شاي دوس 2. الاحسن ان انت توصل قبلها بنص ساعه وبعدين بقى قشر عادي يا زين. كده بلاش والله انت لو قمت هقولها صح. ما تاخدي صورة وتخلصينا بقى. لو سمحت كنت عايز اعرف انت بتهزر ولا ايه؟ والله احنا متجوزين، حتى صور الفرح اهي. اه والله. هتعصب. بلاش تحجز صح بس بلاش تحجز احنا في بعض. ماشي خلاص. يلا خلاص بقى. طب اقول ايه بقى؟ اديني ايه الاسعار دي؟ الاسعار فعلا غاليه جدا. بلاش يلا. بجد مش كده. انا كده هبلغ. بلاش توصل لفندق بدري. بيتقفل بس. حلو. اتفرجوا بقى على التناكه. يلا. اوكي بلاش. اوكي. فكره الابلكيشن جات لي امتى؟ الكلمه كانت ايه بالظبط؟ بدل ما اقصد. بس بقى هو انا هشرح ازاي طيب ولا ممكن اقول؟ لا. هي اولها ايه؟ عجبتك قوي المعنى. اظبط لي القعده. مكير. مش مجهزين حاجه. ايه ده؟ ايه الاسعار دي؟ طب اعمل ايه طيب؟ انت موترني على فكره. طب الداير انت كده انه عنده استنى يعني يجي لي تلعثم والله. اوعى تجيب كواليس بالله عليك. الكواليس دي والله انفعال كيوت. اه. ايه الفندق ده؟ التاني كان احلى بكتير. انا مش عارفه اتبسط هنا. هو انا اما بتوتر بتكلم بسرعه. اسكت امتى؟ هلو. مساء الخير يا باشا. بتزعق. ازاي زعق؟ مش هعرف اجيب الاحساس ده تاني. هحاول ان انا افتكر حاجه بتعصبني. استفيد. انا متضايق فلافف له. ده يبقى ايه؟ بتضحك على ايه ده؟ يا نور. يلا يا ابني. لا تاني ثانيه. ايه ده بجد؟ التمثيل